다우스캉pa koborni kata bichongrangko knatchengna. Songsul Bangladesh susuengjeng engani gemen West Garo Hills District Jolni Indo Bangladesh Simarini Zero Linoni West Garo Hills ni District Magistrate Mary Lisa K Marakchi Walni curfew ko ragata. Meghalaya Deputy Chief Minister Preston Tinsong Meghalaya ILP kita dakpa nyamrang ko ragatani bidingo Union Home Minister Amit Shah baksa agan gerka. Nagaland Tourism or Higher Education Minister Temzen Imna Along Barnihat ni Upper Balyan Songo India ni Gacham Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ni chang chasa sagpa acheni salko manyanyo bakra dao kobrong thabate paragatna Songsul Bangladesh susujengjeng ongengani gemen aro sima arigata manderang nyamgri naptrabanaba dongani gemen West Garo Hills District Jolni Indo Bangladesh Simarini Zero Linoni meter chagni mangona Atham Dok Bajioni Pringbonga Bajiona West Garo Hills ni District Magistrate Mary Lisa K Marakchi Walni curfew ko ragataha या गेतानी कोरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितानी सेक्शन रेचासा सोतोगथामो 방착게 오나하 아루야코 다오닌 옹아땡아하 게다니코 은급바니 기타 웨스트 가로 힐스니 시마리 졸랑 기타 냠그리 납트라바나 모블돌랑 납루라트나 마등 수카니 코닥나 아루 급은 냠그리 기파 카므랑코 카나 작칼롱급바 비아뽕아 젠 디스트릭니 날조가니 아루 톰토마니나 겐그니코 옹아트나 바동아 몽송바테 walni somoyo wandakpa kamrangko kaanina jajrengbatna nanga West and Hills ni District Magistrate chi International Sima Ari Jolo Zero Linoni meter chagni mangna atham dok bajioni pringbonga bajiona curfew ko ngatnagata getaniko onaha wa getaniko ungpani gata Bangladesh obol sarang namjengani gemen aro bobol dolrang badung strukparang aro manderang nyamgri naptrabanaba dongani gemen manderang reotaniko sakbonga manderangchi nyamgre dake thomdakani silsidare rabatani nyamgripa kamrangko dakani aro machumate aro gipin bosturangko badang sukanirangko bengenga Meghalaya Deputy Chief Minister in charge Home Police Preston Tinsongni wiatani gita root giza somairangna skang Immigration and Foreigners Act 하자니 골봉하고 라갓그바치 Meghalaya ko naljoke rakhina gita Inner Line Permit ko ragatna adokni propose kagpana Union Home Minister Amit Shah nama akan sakani ko onaha Central Bureau of Communication aro India Sorkarini Ministry of Information Broadcasting ni nungogpa Gangtok ni Press Information Bureau mung Indo-Tibetan Border Police Ministry of Home Affairs Sector Headquarters Gangtok Apsan Bakrame mung Salganina Integrated Communication and Research Program ko ongatingpa ko ITBP Sector Headquarter Tadong Gangtok ko Mijaloni ongataha ya program ni pangchakani khatara Viksit Bharat @2047 ani onga DIG Singh thomaniyo aganani ko daking mutungo ITBP Force ko India o Bogotani aruni khamni gaman thalate onaha chubegpa biap aro thogijagpa somoykari onggen chmoba India ni simari ko naljoke rakhinagata ITBP Force Salwal Mukrake Nirokenga ane Singh Janapaha Sardar Patel @150 aro National Integration aro Vande Mataram ni bulsi Ritsasa Sotponga Kapani bidingo My Bharat Ministry of Sports and Youth Affairs ni Deputy Director Mangal Jakar Thommaniko ongataha Asong Jakate Longani Jamano National Integration no Sardar Patel ni mongsongpa kamrangko Pajakar Janapaha Nagaland Tourism aro Higher Education ni Minister Temzen Imna Along Bernihat ni Upper Balyan Songona rebainba India ni Gacham Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ni changar sasa sagpa acheni salko maninagata BJP Zirang Mandalchi program ungatgpao bakraha Temzen Imna Along thomaniyo aganani ko dakeng mutungo Atal Bihari Vajpayee ni changar sasa sagpa acheni salko manianiyo bakra nama nemung kusiongani ko parakaha uni aganani kita Vajpayera asongni namgapa dalgapong achim jenya cheni salkon dengtangmancha mandera emung manina kita krachongmata Atal Bihari Vajpayee ni Prime Minister ongmatungo wa banga dengtang asongko namro slotani dengtangmancha salgro salaramko namro slotani kamrangko abachingataha jerangan asong gemukni manderangnan namgni ongaha ane Nagaland ni Minister aganaha
트리푸라우니 데라둔노 포라이그파 엔젤 작마코 가스는 기자 닥게 쏟급바니 미등오 다라켄 카므랑코 가치나그다 노르트 이스트 스튜던트 오르가나이제이션 미잘로 우타라칸니 치프 미니스터나 메모란담코 서밋 카하 와살롱구파코 matnangin 네소니 아가나니그다 살그로 살람 졸로니 만데랑 아소니 등탕탕 바크랑오 크라기자 다카코 아로잣 온체파니코 만롱아 지연 마tamrang코데 남자베그바 아셀로나 소갓플랑 데라둔노 아로 아독니 급은 박랑오 포라잉급바 아로 송동행급바 살그로 살람 졸로니 만데랑코 기쓱 아로 베니그탄 알조케 라키나 감랑코 가치나그다 우타라칸니 소르카리코와 오르가나이제이션 디디아하 도스타카프라니 코사코 캐피탈 파니스멘코 치나그다 살그로 살람 졸로니 만데랑니 코사코 크라기자로 남기자 다크파랑니 코사코 니록나그다 능탕만자 폴리스테이션코 굴리치나 아로 락급바 엔티 레시즘 로코 라가치나그다 네소 다비아하 Union External Affairs Minister Dr. S. Jaisankar Dakhauna Reangaha Aro Bangladesh ni Gacham Prime Minister Aro Bangladesh Nationalist Party ni Chairperson Begum Khalida Zia ko kopkopao bakraha Dr. S. Jaisankar ko gate salanggpa flight Dakhani Hazrat Shahjalal International Airport to prung chisakola chiba chimango buloneha uko Indian High Commissioner to Bangladesh Pranay Verma ramchakswaha ni Dakhani Indian High Commission ni official rang paragataha Khalida Zia na funeral service ko asongni capital ni Manik Mia Avenue Atham Ganibajio ongataha gapan asongrangni daldalgpa manderang political dalgparang aro dingtang asongrangni representative rang asako watere anggpa Gacham Prime Minister ko bonkame mandera arkani ko dakaha Southwest Garo Hills District ni Mahendraganj ni Indian Air Force serviceman Pormit Hajong Katsusanyo saksanik sengpa ongbaingaha Hazani khogtam bulsyuni Katsusanyo bakra emeng 몽송급바 카츠산이랑 제답게 Vedanta New Delhi Half Marathon, TCS World 10K Bengaluru Tata Steel Kolkata 25K 아로 Tata Mumbai Marathon 랑오 제급봉 아하 보미따라 하자니 고록담 불시니 페보리 자우니 카츠산요 바크라나 바칭아하 지연와 뉴딜리오 우니스캉급바 하프 마라톤코 마초타하 우니 자마노 하자니 고록프리 불시니 자누리 자오와 Tata Mumbai Marathono bakra enba unis kangpa full marathon ko machota ha dalni khoborang irangsan sakantiko nya khoborang ko natum swanina mutela